Mu rukiko rwakorerwa ha Rotary House mu Kiyanjambara abatebekanisa b'Empaka z'ekikopeeki kya district za Ankole bahinguza ku Empaka zahabwa umurundo gwa kabiri okutandika ebiro bina by'okwezi kwa mukaaga omwaka gw'2023. Aba nibagamba ngo bashazire entebekanisa zo kuzitandika bukiri kare okwenda kwetegereza abazaani za ligi zitakahumwire. Tournament is back. Omwaka guhire twareba tournament nehwa negira vibe y'amani kandi twagikonkludinga kurungi. Omwaka ogu twizana amani mingi njo kureba twatandika kare preparations erizo batandika preparations so twahereze emyezi 2 emyezi 3 kugira ngo tournament twaza kufika aha muhero gwa byona gwa preparations ezi timu zona zibe zabire ready teka kugira ngo hata neza kujana amani aho ko byabiremu omwaka gwahwire teka ngo meetings zezi ningo enchiko zitwa abantu twine no kuhajana no kutereza na no gukora kurebwa ngo tournament ijya gumana yongera umwaka ogu teka kintu kuba kinamani teka bebembezi bitu kucenyigiramo teka etalanta zitu ninga abana bita bitwezarire kuba no bazana nituteka kugira ngo abantu ba owning tournament ninge yabo bamwe habajwekerwa baza district ezirayeta bo mu kikopeeki nabahaya okuhangura ekikopo ky'omwaka ogu bagatera umusemfayi no konka this time round chikopo chakiriye cyokope chitu namunonga season ninga tournament yahwire konka twize namani mingi ngashema namwe no muri chikoru erizoba nito twabanzaho kwereka nkamana gitwine ni mingi munonga ahwire district ya Mitoma yarabasize kwetaba mu gikopo cyama district aga Ankole nkogo murundi twenda kwijana amani kandi twenda kusinga ekikopeeki tube twayitereze tujye mpira y'amashaza twatandika district football association ompira na netaranda twenda bitahiguru mu district ya Mitoma. Empakezi zikatandikaho umwaka guhwire na legenderwa cyo kutungura entaranto minyeto eyo muri Ankole kandi district ya Buhwejo niyo yasingwire Empakezi.